Tekelang junpen paklong kam kache toka towara long beautification asai ke klema puthak em raju tiso aphan kachoro kapajirpo. COVID-19 avur ke बाद boma jok there ni phai isi pen pho arnian ingdeng plikebra nerkep karbi riso nimso ronga je kapaman ponjia phan KCS pen kachesi. Dominic means aphan ingnam engnar apran armute kangde. Abirta ke lara dona phan setami pini thang ni phai pho mate rongker karkle akardom nilihin pen pajariklo kardom. Pini Adap Abirta ton pen arjik tha. Tekelang jun pen paklong kam kacheleng towar chetok mate 0 point along jambili athon apai beri kaselam pen kepalang messenger phan mate beautification asai kaselam pibong phuthak tekelang juna rara pen te bok tera yatum em raju tiso aphan kachoro kapajirpon. Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlo tekelang junpen paklong kam kida matowar chetok mate 0 point along em raju tiso hin pen isi jambili athon pen kapalang messenger phan mate beautification asai kaselam pipon bom phuthak tekelang juna rara pen te bok terai araratum kachoro lam the chepaklang po. Bangso asai ka patang da prang je phan pura em raju tiso ame thangamat kachelang dun je phan ka humri da mahotsi hala dagara ratum ning kang sam chepaklang dun si kachoro pajiru. Jethan ponmi bangso beautification asai ke claim pipona jok paklong kamalang sunalong an kijui ke langjia phan heloving ben ke bang atumta joy ke ben to war pang the ponlong si adim an palidam long kaselam bom bangso adim along angbong laki ingchina pai selam pon si arai ke mirbiri selam pon lapen angbong abang ke jambili athon sompon lapen un an pen ke palang mesen japhan claim patang pon ko busi sai ke claim kachapa hem ko atum pen pachini le tum tekelang junarat le tum bachin honai yam sarpan chorodi kan lo pusona sai la paklong kam 0 point along beautification mate ke palang mila pusona sai le tum marada pan dak kiwan pe pot dokmoka pen semsing ingti karbiang long live. Karbi Youth Festival mate karbi riso nimso ronga jelaki nihang ni repen ke then nai la penabarim nai aronga jelo. Bangso aronga jelaki aningkan wang setame thang ni phai kret rock pen kresir kep arnisi paman pontitilo. Bangso jok thang ni phai kret rock pen kresir kep arni bangke karbi Youth Festival arni lopusi nihang ni rep ara tuma bangke chini pamelo. Bonta peneng suri hini ra ingkora hini asengkana bangke det piadang along COVID-19 ake so awur kangdang flu penajok Asam Sorkara hinpen armu gaching rumrong le de japhan SOP pangdak ponlo. Bang sojok peneng suri hini ra ingkora hini asengkan kapaman ponji ingdeng plikebra nerkep karbi Youth Festival mate karbi risunim so ronga jia bangke COVID-19 awur kangdang bomajok thang ni phai kret rock pen kresir kebarni paman pon pisi kebangji theripo ni phai isi pen pho arni ansi ingdeng plikebra nerkep karbi Youth Festival bangki paman pon rong pupusi pini pherang kya maya long pen pangdak pon kapang pangdak pon lo bangso mai apu than je dong sar pen leng pon lo uthot jong si corona avur nang klip lo kulute here chikro mate mars chikro ni phai isi pen pho an ronga jira talung pon je phan ar siji pen chingwai pon si che parai pon non amat kapang daga bangki there ni phai isi pen pho an pusi jong ponlo bonta jong si COVID-19 avura joine akimi SOP along setame non ateng pulote halabang swarni setame larpon thunang ko pusi tiri pia maya mai phu an parta MSc Richard Tok bipen pangda konthu new SOP long ko PC ke bang jima la so la fancy ni tum hom ding lo la pen jong si bat pon bom lo potam de ke supat bom lo ko ne March 1st to 5 alam gali itu makola thunang ko ta hai la ba Jongsi festival padu ponchit setame ingho adip kachikubre pen ke bangjia phansi solang dwara do ana tuma phan setame KCS amai phu Chandra Singh Kropen kachuning ri padopon Sobang sekarang lo jongsi bipon uncit pusita hai itum la bangge ke berperan ke kado ke cara nang ko si kadro ka ve solang do karberat do ana phandal ke chuning diga modu pon uncit pustame la ke sarkar pen SOP nang pangdak denon Semi thang apran bangso ke cara ikom pon je pada bangke kai apeng lao enggo ke ci penceng lok mas ke ci penceng lok kan ko ke lo bang ci lai News report Karbiang Long Live
kedam thang ni phai pli adap theang prin prele por phai hini malom dokmoka police station ka parlo Sildharampur woak anglong adivasi arong along ingnam aingnar rongarlu ludamsi edona hemalong sokpuru freedom det pen inurabang phwa phana bangke apran armote kangden Lason si Sildharampur nurak anglong along ingnam aingnar rongarlu tupa kamat hemrit ka phalang no pidam pendang lok moni raphan apran karmote kang laki akimialam kalilo bonta ingnam raikom sai khia tung non puan ta rongara tuma phan ki thir thip ake raikom bang abelang laswa jok aningkan bang sitami bang hini bang ke thoma muluk aphan abang ke ingnam aingnar ka teng kheng bena jok apran ke dam nang dobomlo Lason si kedam tang ni phai clear ni adap heang prin prele apor por phai hini malom ingnam aingnar rongarlu ludamsi domnik min satum ke sanga hemlapen asok puruta freedom etlo bangso hur hema hempu domnik means artanikan troke baphanta apran armote kang detlo Adam kami long live kelang ratun doan non ilitum non forfai baji popor ilitum dak kari pahar labak sorong sepi long sido kari pahar mate gala sel rompur hawar sido lalak penangan nini thompen labak so happy dang nar kateng king ajok tuwe jelo baji siapor inut asabra apran armud lo alang litum labang soing nar phan kar plungji pumat alang litum masok puru long sok chubo mongsi labang soing nar kar plung ma sabra arta kadu wepen thong trokebra hobak duji la bang so sabra artas name kasi alang liphan same la baji si porsi alang liphan apran armude lo kasi ningdu lo ni karming long life same ladak aju bang same daga arada tum dolong le thanglong le la puson se habireng nar tum kaki mata ka teng heng nang kaki mata ke tonang non mat ke dokmuka police station na tum police ake hoy tum si bang lo la se alang litum sinda non mat ke dead body phan alang litum ahema guardian tum ben non chingmai bom lo alang liphan ko so postmortem ke ponji phan non matke forasaki tumta non mane nang lela wo aganglong mate kauri pahar adivasi rongara tumpen kaletang domnik min saphan ahem asumar apiso mate hemisi atumaphan kache langja warsai KAC penakerap nang pivek nang jipusi kauri pahar adivasi ara tumpen kachuningri padopon এফালে একটা বজাত ঘটনাটো হল এনেকা ভঁৰালখিনি ভাঙি দিলে তাৰপিছত গোটেইখিনি ইয়াত তামোল গছকেইটাও ভাঙিলে তাৰপিছত এজন আছিলে ই সহায় কৰিব আহিছিলে ইয়াত তেখেতক হাতী মাৰি দিলে সেইকাৰণে গোটেই ৰাইজে আমি দুখত আছোঁ সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কিবা এটা কৰিব লাগে নিশ্চয় আমি এইটো আশা কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট কিবা এটা কৰিব বুলি এজন মাত্ৰ আছিলে ঘৰত সিয়ে আছিলে মেইন লিডাৰ হিচাপত এতিয়া মাত্ৰ ছোৱালীকেইটা আছে এতিয়া কি কৰিম কি নাই ঘৰৰ মানুহকেইটা ইমান শান্তিত আছে এতিয়া সেইকাৰণে আমি ভাবি আছোঁ যিমান জলদি হ'ব পাৰে ভালকৈ গভৰ্ণমেণ্ট নিজে কিবা এটা সহায় বুলি কৰি আৰু এনে ভিক্টিমৰ নামটো কি আছে ৰাতনু মিঞ্চ ভিক্টিমৰ নামটো Kithilot Dominic means asupi bangpli lapen apiso akta tirki lapen apo Johan means atumaphan chipamote kang nang koklo bang swadi maklong along dokmoka police station atum pali donsi postmortem asai ke claim japhan raikom sai khatum chipari dengponlo dena rongpen Bikrom Teron Karbiang Long Life Pinia Abirta ke laponsi kang tonilo 2 Mei thak me arni ki me